Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahi ve kefâ. Vessalatu vesselamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men iktefâ. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bugünkü cuma hutbasının teması gününün türleri jana ağa toba kılı. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz sözünde İnna Allah tecavüze li an ummetil khata'a ve nisyana ve mestukrihu aleyhi sadaka Resulullah. Allah Teala menin ümmetlerimdün adaşıp жаңылып, unutup jasap algan günölerin ve mestukrihu aleyhi kimdir biröөнün majburluğu aldında jasap algan günölerin barın tejawüze keçirdi deydi. Biröö adaşıp su dep araktı içip alsa deydi. Үйüne gelse töşөгүндө özünün kelinçegi jatıptır. Anı menen tünü hiç kanday çırak jok. Bul özümdün kelinçegim jubayım dep kuchaktap anan jınыстык katnaşууга barsa, бирок ал башка бирөө болуp чыгып калса деп атат. Bilbeyse. Kimdir birөө orada tutup жүргөндө açasın sen, söz түрдө ozуңду açышың керек деп жедирип күндүз күндүлүк суу içirip ozун açtırsa. Мына ушул нерселердин барында Allah keçirdi. Анткени ал адам билбей жасады. Же унутуп күндүзү жеп алды ыйык Рамазан айынын ордосунда. Унутуп. Ушулардын бүт барында Allah Teala keçirdi деп атат. Allah ушундай мээримдүү. Негиз өзү күнөөлөр 3 түргө бөлүнөрүн алымдар. İslam алымдары 3 түргө бөлүнөрүн айтат. Zanbun yughfar, bir günөө бар, keçirilet. Ve zanbun la yughfar, bir günөө бар, takır keçirilbeydi. Ve zanbun la yutrak, bir günөө бар, hiç kaçan taştalbaydı. Al moynuna ilingen bir buyum siyahtı kıyamatta oşol günөөsü arkılуу jemeленет, же тосокко кирет. Kuday saktasın. الذنب الذي يغفر ما كان بينك وبين الله. Keçirilүүsüne ümit var. Keçirilet degen günөө kayсыл dese, siz menen Allah'ın ortasındağı mamile. Siz menen Allah'ın ortasındağı mamile. Mamile bul kayсыл? İbadatlar, şul namaz, orozo, zeket, ataylap jasabay koysa anda keçirilbeydi. Ataylap 5'im boldu saatта караган абалда бүгүн bir окубай эле турайынча атайлап кандай болор экен десе, Кудай сактасын, намаздын фарз экенине дагы каршы чыгып туруп алса, ал ыймандан чыгып кетиш коркунучу бар. Мында siz менен Аллахтын ортосундагы алака мамиле ушул намаз. Бирөө эки колунан асып койду, эки аягын таңып койду, азаптап атат. Намаз окуй алган жок. Даратта жок. Мына ушул жөнүндө сөз кетип бартат. وَالذَّنْبُ الَّذِي لَا يُغْفَرْ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ. Takır keçirilbеген günü Allah'ka ataylap şirk kılsa, şek keltirse, Allah Teala'ga şerik koşsa, bu günü keçirilbeydi. وَالذَّنْبُ الَّذِي لَا يُتْرَكْ هُوَ مَا كَانَ بَيْنَكْ وَبَيْنَ النَّاسِ. Bir günü var takır taştalbaydı, unutulbaydı dağı degeni al, siz menen özünüz siyahtı ile insanın ortasındağı mamile. Karız,
amanat jana başka nesseler. Misalı men şu cemaatin arasından bir taksırga sizge amanat menin salamımды ошолго жеткирип коюң desem, жеткирбесе, ушул söz, ушул men жеткирген аманат айтып коюң деген салам болду. Анын мойнуна илинет да кыяматта эмне үчүн баланчынын саламын жеткирбедиң деп айыпталат. Бизде муну өтө жеңил көрөбүз. Андыктан кимдир бирөө салам айтып кой десе, bir жылдан кийин ал салам айт деген эле сени. Сага айт дегенде муна эмес бе келип атат деп ошондо дагы салам айтты. Ассаламу алейкум деп айтты сага деп. Сага салам айтты деп коет болду. Бирок кимдир бирөөгө салам айтыш үчүн ассаламу алейкум деп ушу саламыңды жеткирип кой деш керек. Абдуллах ибн Мас'уд Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sorады. Eyyüz-zunub a'zam. Ya Resulallah, günöөлөрдүн içinin en çoğu kaysıl? Peygamberimiz aytты. En tec'ale lillahi nidden ve huve halakak. Sadaka Resulullah. Peygamberimiz cevap berip atат. Özüңdü jaratkan Rabbine jaratуучуңа şerik koşuğun bul günöөлөрдүн içinden en çoğu. Yani Allah öz ayetinde sanki böyle kul huvallahu ahad Allahu samad. Sadakallahu. Aytqın ey Muhammed Rabbim menin Rabbim жалгыз деген. Allah жалгыз şerigi жоқ. Özüңdü jaratkan Rabbine şerik koşuğundun özü en çoğ günü keçirilgisi деп атат. وهذا ذنب لا يغفره الله أبدا لمن مات عليه بغير توبة. Allah keçirет şirkti деле эгер тооба кылса деп атат. Тооба кылып, ошондо мен бир аңкоолук кылган экенмин, кемакылдык кылып, көөдөн көкүрө култанган кирдеген абалда мен ошондой жасап алган экенмин. Я Рабби, мына башымды мен саждага урдум. Эми мен экинчи андайга барбаймын. Жаңылдым, жазылдым мен. Tövbe kıldım, keçirim surayım dep Allah Teala'dan keçirim surasa keçiret dep atar. Anken Allah öz ayetinde estağfurullah billah. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bih. Sadakallahul azim. Allah şirk ele kıla turgan bolsa bendeler. Allah hani keçirbeyt deydi. Bирок eger tövbe kıla turgan bolsa keçiret. Allah'tın karamı, meğerimi, keçirimi, ırayımı ayvay genen. Bul çoğun günü, bul öte çoğun günü şirk. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işteni bu seb'al mubiqat silerdi kırgınga alpara turgan. Tozok azabının en angegine, tozoktun en angegine Tozoktogu en çoğ dene orutuucu azapka alып bара turgan jeti kuuratuucu, kıyratuucu günödөн abaylagıla dedi. Qalu ve ma hunna ya Rasulullah? Sahabalar aytışat. Ya Rasulullah, kaysılar ошол жетөө? Peygamber aytты. Eşşirku billah, birincisi şirk. Allah'a şerik koşu. Öte çoğ günü. İkincisi ve sihr. Sıyqırçılık kılu, köz boyamoçuluk kılu, göz açıklık kılu. Uşul çoğun günü. Kuday saktasın. Sıyqırçılık, göz boyamoçuluk, hem sıyqırçılıktın türü köp. Göz açıklık kılu, uşul çoğun günü. وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ إِلَّا بِالْحَقِّ. Üçüncüsü kaysıl? İslam din buyurugan hükümden tışkarı bir adamdı жазыксыз öldürüp koyu öte çoğun günü. İslam din buyurugan hükümden tışkarı degen bir adamdı öldürüp aldı. Hem İslam uşul jerde hüküm çıkarıp atat. Öldürülgen adamdın jegja tuğandarın jıynap kantip, kaçan, emne sebepten kayerde öldürgönün taktagandan keyin öldürүүчүнү anan ölgön taraptın jakınlarının gözünce
öldürülüş kerek. Bu İslam'dan hükmü. Antkene Allah öz ayetinde estağfirullah ve lekum fil kısas hayatun ya ulil albab sadakallahul azim. Ey akıl ehleri eğer bilsenger öç aluda sizler için jaşoo var dep atat. Öç alsan jaşoo ulanat. Bul degeni bir adamды öldürgen atkanda eğer munu öldürsem öç alıp meni de öldüret da dep öldürüp koyat. Oşonda jaşoo ulanıp atat da deydi. Төртүнчүсү кайсы? Чоң күнөөлөрдүн төртүнчүсү. Wa aklur riba sütkorluk menen 4%. Alуу, берүү, күбөгө өтүү, аралашуу. Мына 7 кыйратуучу, адамды кыргынга учуратуучу, азапка дуушар кылуучу чоң күнөөнүн төртүнчүсү ушул үстөк пайда менен карыз берүү жана алуу. Beşinci, ve aklu malil yetim. Yetimlerden aşın, yetin, çayın, nanın, malın, alardın kapitalın, akısın, hukukun tebelep jeş, bu çoğun günü. Oşal sebepten kaysi bir janazaga çakırılganыңızda barıp, çayga, nanga, aşka dese, akırın oturup, birösün çekeye tartıp, jetimi jok bele. Бар dese, tıp toqtoң болды. Antkeni siz janazadan keyin kele jatıp, magazinge girip bir toqo çalıp, jegenge kudretiniz jetadi, akçаңыз бар da. Söz türde ошол жерден даамсызып чык деген өкүм жок. Алтынчы, ваттавале яумаз-захф. Musulmanlar menen musulman emeslerдин урушуу күнү, салгылашуусу күнү. Акырын буйт берип, жашынып, kaçıp gele veriyor. Uruştan kaçuu çoğun günü. Akırkısı kaysıl. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ Takır zınağa barbagan, ayağı suyuktuk kılbagan ayaldardı, kebir erkekler var özünün ayalın, sen uşu soğumessin dep gümön sürüp, göçödeki ayallar, munola şu soğumes dep, doğuma tartu, jala jabuu adamды кыйратуучу, кыргын учуратуучу жана азапка дуушар кылуучу кечирилиш чоң күнөө. Тоба кылса кечирилет. İslam alimleri aytат, жетөө менен чектелбейт. Bir aşşirku billah, Allah'a şerik koşu деген 7 günönün birincisinden, en çoğundan 10 butak çıgat. Demek, ikincisinden daha 10 butak çıgat dep İslam alimleri, İslam dinde tıyı salıngan 70 çoğun günü var. Oşol 70'tin en tüpkü tamırı göbeytүүчүsü. Oşol жетөө деп атат. Andıktan Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Men kânet indehu mazlama li ahihi min irdihi ev min şey'in felyetehallelhu minhu al-yawm qabla an la yekuna dinar ve la dirham." Bul dünyada Müslüman ağa jeje, apa, atalar, özü siyahtı musulman bir tuğan ökönün arasında ortasında abirdik mamile, je kapitallık, finansılık karajat mamileler bula turgan bolsa, erten soğum, dollar, dinar, dirham, altın, gümüş taptakır jügürbey kala turgan kıyamatga barganга çeyin bul jerde kadimgide hukuktарын keçişip alsın деп атат Peygamber. Ötkönde men sizdi el arasında til dep sögüp koydum. Meni keçirin dep keçirim sora. Arkasından jamandap koysaң, men sizdi arkanızdan jamandap aldım ele. Keçiriңçi dep uyalbayla barıp surap koy. Misalı mı ne hazır? Egerde una menen bara jatıp jol erежесин bussак, may kızmatkeri toktotat, siz kuru jok kele atasыз. Je bolsa peşekottон баягы ötmökten için ötkörбөдүңүz. Nança ayıp төлөp koyuңuz deyip төлөйбүz. Kadir ese ошол kimdir birөө менен жакалашсак, arkasından jamandasак, betin tırsak, jakasın jırtsak, söksök, tildesek, anın akısı төлөнөt. Бирок акча, алтын, теңге, сом, доллар менен эмес деп атат. Ошол jakasın jırtıp arkasından jamandagan адамдын kabul болгон namazdары tigi
korдолгон insanга alıp berilet. Uşunu aytып жатат. Ошон үчүн фалятахаллал пайгамбар aytып жатат. Азырдан кечиришип тазаланып алсын. İn kana lehu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamati. Mıneke. Egerde jala jabuучунун желкесинде өзүндө Allah kabul kılgan en mıhtı amaldары bolsa, andan korduk görgen adamga alıp berilet. Allah adil etti. Ve in lem yekun lehu hasenat ukhidha min seyyiati sahibihi fa humila alayhi. Egerde korduk көрсөткөн jala jabuучунун amalı жок bolsa, жакшы amalı, анда andan korduk görgen insandын желкесинде турган günü, zina, arak, uğurluk, büt bardıq anın günölörün jala jabuучуга alıp жүктөлүp, emir azsın mı dep Allah adilettүүлүk kılat dep atат. Mineke, Kuday saktасın. Bul insan menen insanın ortasındağı mamile. Oşol sebepten karızdar adamga şariatta жаназа окулбайт. Бенде биз ар кандай кырдаалдар, абалдар болуп калат. Анықтан Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Es-salavatul khams vel cum'atu ila el-cum'a ve Ramazan ila Ramazan mukaffiratun ma beynehunne iza tunibatil kaba'ir." Sadaka Resulullah. 5 vakt namaz bağımdat 5'inge çeyin. 5'inden asır, asırdan şam, şamdan kuptanga çeyin. Kayra bağımdatga çeyin. Uşul 5 vakt namazın aralığındağı jasalgan mayda barat günölөр. Mayda barat günölör. Bağımdat toqondan keyin eger mayda barat günölөрдү жасап алса, 5'in okuşu menen al juulup tazalanıp turulat dep atat. Cuma okugandan keyin mayda barat günü жасап alsa, keyinki cumada söz türde Allah Taala anı keçirip juup turat. Ramazandan keyin mayda barat günü işleri жасап alsa, keyinki Ramazanda söz türde anı Allah Taala keçiret. Kaçan? Bir şart menen. Kaçan keçirilet? İzeştunibetil kebair, eger al çoğ bayakı azırkı bayandalgan çoğ günölörgө jolobo ile жүрсө. Çoğ günölörgö jolobo ile жүрсө, al çoğ günö degen magnit degen, şunçalık katı magnit mayda günölörдү özüne tartıp özün çoğoyta beret, özün çoğoyta beret. Çoğ günö jok bolsa, al ıpırındı bolup turup beret, al 5'ini okulgandan keyin жасала турган болсо, asır okulganda anı kadimkidey fayldan удалить etip, же болсо шыпырып, тазалап арчыгандай. Çoğ günü zina, şirk, arak içүү, jana başkalarının bardығы çoğ bir magnet yaktı. Büt bardıq mayda hükümdörді özüne çaptap alganday. Allah Taala uşunday meyrimdi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mınday deydi. Men uşul hadisti okusam, kayrak okugan sayın özünce suyunem. Peygamberimiz ma yusibul mu'min min wasabin ve la nasab ve la hammin ve la huzn ve la adan ve la gammin hatta şevkete yushakuha illa keffarallahu min khataya. Sadaka Resulullah. Subhanallah. Peygamberimiz aytdı. Egerde bir Müslüman insanga kaygı jetip kaldı. Gam, kapalık düşüp kaldı başına. Übülölük, tüyüşük. Bunusuna tartsa, munusuna jetpey. Uğruna giyim ap kelse, kızına jetpey. Kantragın tölösü, svet kakça jetpey. Gazın tölösü, su. Aytoruşul dünya, jaşo tüyüşügü. Bir türlü orup kalat, jötölüp. Bir türlü öyle, dağı, kan basım kötölü düşet. Aytoruşul bizdin uşul, jaşoğuzdağı. Ушундай болсо деп атат. Жада калса, бармагына сөмөй, ортон аты жок, же болбосо чыпалак, же болсо денесинин кайсы бир жерине кичинекей бир зыраба тикен кирип кетсе деле деп атат. Allah insanга жеткен кайгы, капа, түйшүк жана ошол тикен жана оорунун деңгээлине жараша Allah анын күнөөсүн кечирип атат дейт. Аллаху акбар. Isıtma катуу чыгып, ахале деп жатып каласың го. Карма. Ошого жараша күнөө кетип бартат деп атат. Анан тырнак алгычы менен тырнагын алат. Кесип алдың. Деп кебирлер сөгүнөт ошол жерде. Ансын айтпайлы коюн.
ошол кичинекей бир нерсе болсо, же тикен кирсе, же бир жерине тилип кетсе, ошого жараша күнөө кетип баратат деп атат. Демек, сиздин ошондой кичине күнөөңүз бар экен. Аллах ошону шылтоо кылып кечирип атат. Аллаху акбар. Эгерде Аллах айтты, эгерде бенделерим чоң күнөөдөн өзүн тизгиндеп, ноктолоп, өзүн эле токтотуп кала турган болсо, анда мен алардын кичине күнөөлөрүн кечирем. Жакшы иш кылып койсо деле, ассаламу алейкум салам айтып, жылмайып койсо да кечирем деп атат. Астагфируллах. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم. Егер силер тыйылган чоң күнөөлөрдөн өзүңөрдү жүгөндөп эле токтотуп турсаңар, силердин майда барат кичинекей күнөөңөрдүн баарын кечирем. Силерди эң мыкты эшиктерден киргизем бейишке. Субханалла. Муну башка эч ким айткан жок. Аллах өзү айтып атат. Эң негизгиси баягы магнит, майда барат күнөөлөрдү өзүнө тарта турган магнит болгон чоң, тамыр дүмүр болгон чоң күнөөдөн сактаныш керек. Анткени пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله. Кайсыл жерде болбогун такыбалык кылгын. Кудайдан корк. Билбей жасап алган күнөөңдүн артынан дароо бир жакшы иш жасагын, аны жууп жиберсин деп атат. Билбей жасап алган. Ушак айтып туруп, бир-эки рет намаз окуган үчүн жуу берейин десең болбойт. Аны ошол бая жамандаган эшмат ташматтардан кечирим сурап кел. Үчүнчүсү, ва халикин нас би хулукин хасан. Адамдарга мыкты ахлак, адеп ахлак, жүрүм турум менен мамиле кылсаң да күнөөң кечирилет деп атат. Аллаху акбар. Жөн эле. Азыр мына ушу жума күн бирөөгө салам берейин десең, азыр бирөө менен урушуп кетип бараткандай өтөт да жаныңдан. Салам алейкум десең сен селк карайт. Биздин айылдык окшойт деп. Азыр айылдаштар көчөдөгүлөр бири-бирине гана салам берет. Тарак нара бир аз арыраак жылгандан шергинен салам берди, бир жактык эмеспи? Мусулманга салам бериш керек. Салам берүүң менен дагы, жылмайып тиктөөң менен дагы күнөө кечирилип атат, карабайсызбы? Ошон үчүн пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям иякум ва мухаққиратиз-зунуб. Күнөөлөрдү деп кол шилтеп төмөн саноодон абайла. Fa inna mathalu muhaqqiratiz-zunub kamathali qaumin nazalu bi batni wad. Күнөөнү төмөн санаган жеке инсан же бир коом бир өрөөнгө сапар тартып келип, өрөөндөн дем алышкан коомго окшош, мусафирларга окшош. Фажа за биудин ва жаа би за биудин. Тигинеси бир тутам отун, мунусу бир тутам отун, тигинеси бир тутам отун алып келип, жылыналы, тамак бышыралы, түн кирип калды, жарык отуралы деп ортого чоң бир отунду үйүп алып, от жаккан сыяктуу. Анан тамагын бышырды, нанын бышырды. Аяктарын сунуп отуруп, бирок бир нерсени унутуп калышты. От жалмап кетчү жанындагы зараң, курган отундарды жыгытып, алыстатып койбогондугу үчүн аяктарын сунуп, ысып уктап кеткенде, тиги отун учкуну аралап, буга түштү, тигиге түштү, анан өздөрүн отун каптап, өрттөп өлтүрүп койду. Майда күнөөлөрдө дал ушундай деп атат. Акырындык менен көбөйүп олтуруп, инсандын өзүн жыгытат. Анткени биз үйүбүздү шыбак кылган ком, ал чоң таштарды талкаланып жасалган. Эгерде чогулта турган болсо, бул чоң зоо таш. Салафу салихиндер, сахабалар, табииндер мындай дейт.
Жасап аткан күнөөңдүн кичинелигине тиктебе деп атат. Sen жасап аткан, кылып аткан, жүзөгө ашырып аткан күнөөңдүн кичине эч нерсе эмес, бул эми эч нерсе эмес дебе. Kimge günökör bolup atkаныңды назарга тут. Kimge? Allah'ın алдына günökör bolup atasың да барыбir. Allah'ın алдына günökör bolup atasың. Sol kolуң менен тамак жеш, бола берет эме. Шашылышта бола берет, жей бер. Дебе деп атат. Анткени Аллах, анткени пайгамбарыбыз оң кол менен жешти сүннөт кылган деп атат. Ушул дагы күнөө болуп эсептелип калат да, эртең өзүң чөмүлүп жыгылып жүрөсүң ошонун астында деп атат. Anaktan Abdullah bin Mas'ud radıyallahu teala anhu innel mu'min yara zunubahu ka'annahu fi asli cebelin yakhaf an yaqa alayhi. Mu'min özü jasap algan mayda barat günöөлөрдү dagı bir çoğ toonun asılıp durgan askasının tübünde oturganday başıma düşüp ketip ölüp kalbasam eкен деп korkup toba kıla beret, günөөsүнө toba kıla beret, жыйынтыгында al keçirilet anda. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على عنه فقال به هكذا فطار. Alemi fajir münafıkçı, iki yüzlü, жасаган günöөлөрүнүн бүт барын murdunun uçuna kongan çımınca çirkeyde ile göret. Kış деп uçuru beret, boldu. Dağı gelet, dağı gelet, dağınan öldürüp alam deyit. Murduna kongan çımın çirkeyde ile göret. Ahiretten ümiti yok insan. Bирок baribir çagat al. Özün çagat. Oşol sebepten biyik toonun salаңдап turgan askasının astında oturganday kork. Dep atat Abdullah bin Mas'ud. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan içinen en köp istiğfar aytkan adam. Sahabalar aytat. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturganda biz Peygamberimizden şaşpay istiğfardı 70'ke jetkiriп aytkanın öz kulağımız menen ugat elek. Köbünese Peygamberimiz oturup alıp başın ıldıy karap istiğfar aytkanda kudum suusu kakşıp bara жаткан астында от жагылып чыз деген үн чыккан казандын үнүндөй пайгамбардын жанына ошондой үн чыгып ыйлап калат эле деп буркурап. Пайгамбарда күнөө жок, бирок ыйлап атат. Эмне? Истигфар айтуу менен. Ошон үчүн пайгамбар мен пайгамбар болуп бир күндө Аллах Тааладан 100гө жакын же 100гө жеткирип кечирим сураймын. А силер дагы кечиримди көбөйткүлө, кечирим суроону dedi. Hazrat Umar ibn Khattab radıyallahu teala anhu eğer de adamlardı bir işke buyursa, je bir işten tıysa, daro üyüne kelip durup inni kat emartun nasa bi keda ve nahidun nasa an keda. Kağılayın oğlum, kızım, bayviçem, gelinçegim, men adamlardı mınaga buyurudum. Ama munodan tıydım. Sizlerden bir suranıç. Men adamlarga buyurgan nerseni siler atkargıla. Adamlarda tıygan neseden siler de tıyılgıla. Allah'ın ısımın ant içip aytam. Men gözüm türüğüm mezgilde men adamlarga buyurgan nerseni söz türde atkargan abalыңарды көрөйүн силерди. Adamlardı tıygan nerseden en birinci tıyılgan abalды көрөйүн силерди. Dep üy bülösüne gelip jalınıp jaldırap surayt ele. Antkeni kimdir büröөгө sözübüz ötümdü boluş üçün eң algaç oşol nerseni özübüz atkarışыбыз керек. Jana üy bülöbüz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sözünün ayağında kullu ummeti muafen illel mujahirin. Menin ümmetimdin bari günөөдөн tazalanıp keçirilgen amalda jaşayt jana oşentip ölet. Bирок mujahirlerden başkası, muhacirler emes, mujahirlerden başkası. Ya Resulallah, mujahir degeniniz kim? Düşünbey atabız, dedi. Peygamber aytdı. Al, tünü bir jaman iş jasadı. Anı Allah bilet, bir özü bilet. Boldu. Ana başka adam görgön jok.
Анан эрте менен туруп алып, эл чогулган жерге "О, түнү жаман жыргадым" дейт. Түнү жыргадым. Эч ким көрбөдү бирокчу. Жаман жыргадым деп түнү Аллах жашырып койгон өзүнүн күнөөсүн элге жарыялагандар, алар кечирилбейт деп атат. Болду. Бир учурдагы эми өзүң эки жакты карап туруп жасап алган күнөөңдү бирөөгө айтпа. Анан да кайсыл күнөө жаман десе, бирөө зина кылды. Чын, бирөө зина, бирөө арак ичти. Азыр эми бирок тобага келди. 10 жылдан бери намаз окуп атат. Бир күн эле, "О, да билесиңби? О, баягын билесиңби? Окуш жыргаганбыз, деп айтышы менен дейт. Дал ошол зинанын кайры ошондой кылып жасагандай күнөөгө батат. Болду. Кечирилдиң сен, намаз окудуң, истигфар айтып атасың. Эми экинчи тиги жасаган күнөөлөрүңдү оозга алба деп атат. Аяттарга садакаллахул азим, хадиске садака расулухул карим. Амин. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna, ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahu akbar. Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын аты менен. Сүйүктүү бир тууган, мен алдында курут, чалап, суусундуктун түрлөрү турат. Мөңгүнүн тамчылаган суусунан жасалып, ышкын даамданган. Ууртап ичсеңиз, ала тоону эсиңизге келтирген эң мыкты суусундуктар. Адалдыгында албетте кепилдик. Табигый ингредиенттерден жасалып, сиздердин дасторконуңуздардын ажарын ачканга Ала Тоо Амир компаниясынын жигиттери ушундай суусундуктарды сунуштап атат. Эң негизгиси сатып алынган ар бир желим идиштен жана бир суусундуктан бирден сом жетим жесирлерге багар көрөрү жок, социалдык жактан аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөргө албетте жөнөтүлөт.